ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤ controversy over the Hindu editorial ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ Hindu editorialꯗ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯏꯔꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯕꯤꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡ सरकारगी हाइताय गवर्नमेंट की साइड की एडिटोरियल इरिबा पोटसी हिंदूगी मरोइना लेरिबा एडिटोरियल डेक्स लेरिबा मयाम सिंगिता हाइदेसी मणिपुर की इशू सी फजन खंगद्रबा माले अदुना मरम ओरकांदा एडिटोरियल द तौरिबा रिफ्लेक्शन दु तौरपनी अदुगा सरकार की माइकेदगी मणिपुर सरकार की माइकेदगी हाइदेबा थमइबा वाफम दो पुमनो ओइना यानिंगदी हाइबगी वाफम सिने अदुना मियाम द ngasi topic thamjari sisu controversy over the Hindu editorial haibasini aduga maruina kari irakhrab jano aduga sarkarna yaningtriba area na karaidano aduga karigum matamda Manipur da thokki irang 3rd May 2023 ki hek tholangai dagi ahanba tangka kharada mapan gi newspaper channel sing kari sing thoiba irang simak kari dagi tholopano haibadu khara khangba watpagi mami madum taki adwai juda karigum kanda adwai juda majority maitei na kai bagumba swai posting se kana chatkiba aduga swai da phaubi liba singna masigi handak irang se maikei madagi horopana maram orkanda tangai phadana isa ngak thoknaba aduga kanjanaba aduga indigenous people sing se masi ngak thoktaba yate ko na changhalakpadagi mungnarakpani haibagi karigi adugumagi chapchaba wafam sing kari sing phongdorakhiba aduna ngasi maksu irang se sahi madi hendokre aduga Hindu pauche da yauriba editorial da irakpasina 15 May chaliba tha sigi ngasi tang 35 ni numit humnigi mangda igiba aduguma editorial ni laiba wafam di sahi pharaba sibauda mapan gi newspaper natraga channel na lamdam pita thoklibi irang se sabsana deep research sama tawdabra sigi wahang sima aduga सरकार की साइड तकी कन्ना वाफम थम अविना यानिंगदब फोंदोरकपनिना द हिंदू एडिटोरियल द करी याउरिके हाइबसिगी तांकक्तुनी ngasi aduna ihan hanbada yengbiriba punamakpu sarjada sarmana impact news ki manungna taramluk sari aduna ngasi topic si khanabada saruk yanabu lengjin biriba guest singdi ai yel thengdang bhambiriba si ahong sangbu movie senior journalist ni tawu wi hanan taramluk sari adu tawu wi oide lengjin biriba si kurai jama thoba working president ipsani ai athobu su taramluk sari aduga athobu oida ai gi hek yetta thangna phamina jariba si dr thiam horot associate professor CSSEIP sorry CSSEIP Manipur University ni Ojapro Sutaram Nokchari. Masi aina samai newspapers da yeng matam da state government slams Hindu editorial lena thing ne. Ada IC pazare aduga manase da particularly mentioned the was the editorial lem excuses on Manipur and ethnic conflict hena. Me gi tarik tram da Hindu da pong maina. Adu Hindu da pong ma aina mo internet da search toroga si aina pazare aduga tasena ngasi state government na ngasi paper da moina phongaisna sagi Hindu editorial da makoina yamna koi hujik leiba chief minister gi mayok to yam kan iba ma kahta hujik thariba conflict sigi koi mixing mikai naiba aduga hujik Myanmar thoiba instability na maram moidana changchal leiba कोई refugee है कि Myanmar सिंह illegal immigrants सिंह सी मकोइना मिजोरम दना humanitarian approach मदा फजना लूना तोबी अदोगा मणिपुर दना refugee सी कोई drug threat तोबदोंना treat तोवे अदना लेंगाक ना कोई मणिपुर लेंगाक ना याम फजना तोद्रे संगसे लेबा Myanmar सिंह सी या मोंगतान तोबीद्रे ना हाइबगी मकोइ कनोदा सी defend तोबा अदोगा yam kan bawong tani moina ziki editorial da Hindu ki editorial da erase di yam sang manate just page amaga makhai mutani aduga ngasi state government na pirei ba pokum jidi yam na elaborate oina pirei aduga taseng badi kanoni masigi kanosi link up ama to bai kanoda masida laiba train ji me ki tarik ahum degi tholokriba kisida yam na chawba conflict ama tholok sida masigi yamna nakna leminari ba Mizoram state che dum ayamba makoina compare to Manipur compare to basina ba adegi thoi ba to doksi dum ngaranan ju FMR free movement regime border fencing to ba yarena Mizoram gi Champhai district leba Jokota village da yam chawba reli yam chaki makoina Joro hai zo
जो reunification organization joro na makoina chakhiba rally sidida moina phongdokhribasi naha singsina Mizoram da leiba naha singsina karigumba FMR ji amuhani mafamda halaktraba lokthoba aduga FMR da border ji kayumba saman kha taragadi Mizoram da leiba naha singji khulai paine haina moina wari loiba hujiki rally sidida aduna makoina British na semamba boundary si makoina swai yaningde British na semamba international boundary India na accept to boundary si Mizo gi haiba Joro gi moi na sunga yabanga moi haiba swai area si aina khanbada epicenter maleba epicenter malidi hojiki jo moi gi kano Joro kambu na phongdoi si sina somna kanda Manipuram da lagasu makoi si India Myanmar 398 kilometers sang si masi moina cross border movement tawisi British sem boundary ni aduga masi India na follow tawbani masi rules habasi makoi swaya ningdi haitare masi ma ana asigi amuk aina sidaida moina amuk Mizoram legislative assembly da 28 resolution am logre ma samain tawdana makoi FMR lokthokpa yaroi border fencing da yaroi moi khulai pa kan haiba adu aina sik editorial da umlak chadain hindu gi zaida makoi na yam kana blame tawisi refugees yam phasana Manipur da treat tawdre makoi si drug karbar tawba koi yamna phasada mongda legak na moi da treat tawbir haiba ma moi blame se aduga CM na Manipur gi CM na changchal laiba illegal immigrants sing si gasiga digi refugees sing siga hojigi tholaiba Manipur thoiba conflict mi lising humbu and displaced tawdana laiba mi chani hena si khreba hoigi conflict na maram oina lai sei tholai si Chief Minister na conflict tawna bhonai hai refugee gi thokduk siga saigi keno siga conflict siga punjan da bhonai hai aduga sigi pakhum sidai da amuk khoigi lengak na umpiri sina saigi Hindu gi zaida editorial raimi si amna Manipuri ground level da deeper research to wali thoiba lengak na lokhalai ba deforestation ge mayokta khoigi law na yadabida village established tawreiba kholiba adigi war on drug chatharaiba mayam si udadana kana makoina phasana study dona koina zo mang da zo amalagina parachute journalism aina ata khodak sari adugi type ta research kar wana tawbani adana makoi si yamna hana Hindu haiba paper si yamna respect toromani lengang na do hojikti makoi si pura kano mong amata adre na dum lenga ki side gi magi kano si da statement si da dum phongtok pa yawi aduida yamna si da sensitive oiba makoi kano si da Hindu gi editorial ja moina phongtok pa si da hojik laiba issue si yamna sensitive oiba issue si maroina CM na kano si khogi ke hatare lamdam se laiba kuki jo community gi makoi gi confidence win tawba ngamdabadagi thokpa kanoni irang je moina aduga moi leadership se hongdragadi Manipur da santi je hanjanma ngamaroina haigi editorial da aduna masigi hepa bada dum lenga ke makok thongba singe dum nungai rangoi khali aduna koina phajana di khangdana research tawraga phajana di aba ide hapati phaba adu dina tadana makoina ngaki just dimension ama uraga saigi thoiba thodoksi sini ama tawdana phana lengak ta yam chauba blame am tawsalakpu dei matang ni masi yamna khoi hurt oiba aduna sidaida tasengna mari chumna zaida February 2023 gi February da cabinet subcommittee semduna aduda su chair oido kuki tribe gi let pau haukip ni adagi zaida awangbo nyumai naga MLA yaure koi maitai gi na koina yam koi basanda yaure ko samain tawdana moina semdana village si swaina 41 village da tongan ba location da 2187 illegal immigrants thengnarena finding mayam legrabni ko degi adu da natana hairiba kano singsi makhoi gi damakta illegal immigrants or refugee oigera makhoi singhi damakta makhoi gi leinaba shelter home sabige makhoi gi phajana food grain degi mai ising bibige habda makhoi ni yadeba hoije कोई नहीं याद री मरम जी करी नॉय कोई नहीं नबम संगे कोई मेनलैंड इंडियन स्टेट सिंगसिना कोई अवांग नोंपोक की लमदम अमदि मियाम मसी पुंसिरोल मसी की मागी हिस्टोरिसिटी मागी आइडेंटिटी मागी कल्चर लमसी लेरिब मी सिंगसी की मागी इमोशन इवन मागी बॉडी लैंग्वेज समना कैरेक्टर से कोई नॉर्थ ईस्ट की कैरेक्टर से मसी मेनलैंड इंडियन
state na sungang khangde chumnagi Hindu gi editorial Hindu paper tokro government India government itself moi khangde lamji matang da moi kaim khangde chumnagi territory si moi gi makhada thamkhre habidugi management tawna bagi system ama set tawraga dum yana ba chatpani ekoina ai khakti gari experience to si any miron ko jabro hoi mamangi generation gi chatle ne akoi chale ai tungda ngang sing chakre halaman me amma chakhiba leire delhi de chatpa kanda ekoi si adwai de leiri ba mi singna kamai na treat toge kamai ni yenge kamai na uge bihari machamna up machamna gujarat machamna delhi da lakpada leiba impression duga awang pok tagi chatkiba singna leiro kanda thengna basiga ani sida dum khangbane khangde moi kaim khangbana te ar hoji moi tawrei sidi aidi khoi manipur government na chumnagi DIPR gi kuthang da rebuttal ma thui se sigi mahuta legal sanction na moi taw dong ne marum di kai no da moi na pirai ba comment se si chumnagi ordinary administrative affairs ta municipal administration da welfare scheme gi kari gi government gi scheme de yumpham moi ba program da kari da pirak pa criticism na te violent and deadly conflict chahi ama hena misi mina tamtigraba brutal action mayam ama tawdana hojiksi kang khong chairaba phibam ama da leiriba adum situation ama da piba comment ne ana moi si accountable ohen moi fix taw dong ne man moi na pirak pa comment sina whole thoi ba issue irang se lana hen lana chatna na bagi ama di irang se hena kangkhat la na bagi gi hajen boina thok pa pot comment me am yawro ine unfounded comment aduna moi mathak legal shoot taw dam ne government na ado tawdana DIPN thadoi ja idi pende abase legal shoot taw dam ne na ai koi site jo koi soina press taw ne maram di kai no da editorial ma da irak pa wafam hai base there should be certain level of magi standard ama lega dong ne mana sin na reba wahi wata singsi yenga di it's completely propaganda gi part amoina propaganda gi terminology wahi wata ne ma sin na re do adai mana pirai ba mod mayam do completely unfounded yumpham yaude cookie gi propagandist cookie narrative separatist cookie propagandist mayam na X ta karida Facebook ta pangi dei ba adai cookie in piga ITLF ka kotu gana statement patan thador ko do adugi wahi wata du ngata ne moi sin na re se ana cookie gi narrative to endorse to ne moi editorials de i se yumpham yauda ba kai gino hai kan da sai ko jabron thame illegal immigrants have see refugees and cross border day sanction zele hai singsi state government mafam chana lebam semaga thamge haibada adusu committee do moi gi on community gi minister na chairman oiba committee do na sida layu habada yada na adu mayuk to protest oba tawrei do against the law of the state adu me illegal oiba mi singdu gi favor da adu da mi chang ga adu da bias oi hai si kamai hai no kamai treat to do no adum mi sing se kamai treat to do no ba ana hai ri ba yamna misleading oiba aduga miyam da misinforming oiba adum makhal gi editorial page ama da admaina Hindu gumba paper ni isalak pa se completely moi cookie da bias oi se Hindu paper se takcharab ne samane moi gi da hojik X da kai da su moi gi pau phong da cookie gi sponsored wahi wata phajana phong ba hojik ki nupi ma lei Vijayanti ne ko hai ba nupi ma sa si controversy dum oi le rab ne ado moi si paid journalist ne paisa piraga moi si ne ga tol la ne thoina ana adum ba mafam sing je hojik tanja charing e sida legally shoot to ho dong ne ba na de moi di hallo because they have been professionally engaged by those separatist propagandist group aduna sponsor tawra ba kangu ne an moi mathak ta chap chana sigi timing sida nam ho gadam ne na te maram chadana taw di yaro aduna hariba poche moina pirai ba every sentence me am do hojik explanation da rebuttal pira kanda detail na hape adana and moina pirai ba statement me am do point by point if they cannot establish Hindu gi editor na moina editorial idai ba wahai singse with evidence established to ngamdragadi they are liable for spreading false information to the
general population, which will incite more violence to the already, conflicted issues. This is number one. Okay. Number two, the hojikti national paper da karida reporting se. Sigi reporting no ma chondha raga tham chondha raga pira reporting sigi value minimum ne value yam laite oi da pada ba sandok da mating pangjan be wani mamdi kaino da field reporting se hujikti technology ki advancement in maram oiraga immediately ro oina loi thola ne ta sa hujikti. Do we need war reporters? War field no mai pai masa video na ma thadora ba matam ne ba ai jai se anu akoi da ro oi ba evidence video document loi lei ba aduna tham chondaraga hapta am chondaraga irakpa news reporting duna chumna iradi phaba adu ba report mayam dugi ona taina bada adu yumpham yawdo ba wafam duna ro ina lai po to contradiction thogadi ila ila na shoot over ya ana adu action do ya hamada adu ma pai ka dong ne. Thank you. Use of language mana kamai tawdana mana yaning do po tu kamai tawna loan ji sinarga magi posi thaidoraga adigi ekhoi da sawhanna ba adigi magi achumba पोत इंजन अब कम दौन होनरे गइदो से खुदम मैना माना एडिटोरियल की ममिंग दुदा लेम एक्सक्यूजेस माना हाइरिब मणिपुर की थोइ इरांग लेम एक्सक्यूजेस कइना हाय कांदा मणिपुर गवर्नमेंट ना थोइ इरांग से इलीगल इमिग्रेंट का पोपी हाई प्लांटेशन का हाई ड्रग स्मगलर का अनिज की माइब चथबा इरांग दगी थोलपनी हाइना हाइरिसि लाली हाइनिंगिने मागी एडिटोरियल में पीरिसे अदगी सेजिदा अमु येंगसेबा ओजा ओजा भरन बदि हम एलाबोरेट थंबिग्रे एडिटोरियल दा सिनरिबल लोन जिने या मरवजिसे मिजोराम दा चेंजलकपा अखोगी इथनिक कुकी कनसिंग जी कम्युनिटी सिंग जी फजना वेलकम तवी एज ए इथनिक रेदन अमोना व्हाइल इन मणिपुर ददि केदवे निंथिना तविदि हारगा लोशन बे याबदो करी हागे दा मागी सिनरिबल लोन जी करी हागे दा not receive such treatment from the government led by Chief Minister N. Biren. See, hapsen the way abu haine. Kali damakta from the government led by N. Biren and hapsen inoba. See, mana Chief Minister da kali makra penje da ba nuai tawle vidu mamita hala ine. Age sin ahan mana teba. Adi makha du khra yauri. Sigi makha kharcha tharap da I have pitang batiam pazage. Ever since the ethnic violence between the Kukijo community and the majority Meitei community last year, this refrained by the Manipur government. Hariv. Issues that I coin a Kangina government, Tasan Adaba, Laito, Levedon, Amasu, level. Adamakadonga, which has not hidden the preponderance to act as an ethnic majority. Regime in Ohio. A coin of machine yamba, Kambuna, a coin of Lengak Pibagi, Kanjan Nadaba, Ushanadaba, Polam, Malhan Bangok Iriba, my editorial Wahi do never. Anna Sigumba Posigi Wahi Sidra was there. She a whole table. How about 2023 May the Horini issues there? May 6th form of power, Amada Kamani, the violence in Manipur could have been avoided had the government stayed above the fray. Iran China Manipur government Yaksali have intentional more the Levidum from the beginning. And Sikumba Sinabo Wahising there. Sida I am a government in the South never. Magi data land, but some duty, Magi data I am a bomb punging and other Hunter Key February 7, the Manipur ethnic conflict characterized by brutality. Data premium me and in Iraga Pazana data iriba. So I could use also related within the table. A coina narrative say Haitaba. Narratives Pazana Tongam deba. I think I could get narratives the negatives that I should don't over. Say Kodamona, I coina Kanaga Mama Pu say, I call you mini video capa, I couldn't Tagasa. Adegi Srida October 8, 2023, the former Amadasu, Toiba Iranzi Northeastern Hindu Tabas and Dogna Bahona with the toponyms Hindu. Hinduzi more than 15 news Iran Himbel in a phone giver, 2 discussions. Discussion and even Amana around me 3 the phone kind of Tobuni, Moye and other online channel Amada,
aduga amana May 6 2023 da tawnebu Manipur gi issue si yam thawai yam yaw tawebo thawai yaw ba su gaide media gi mathawni tawjesano madu phone juno mayam enlightened ojesano ba but sinariba language sing si government si da moina nungai ta ba pen ba man ba wahi amam hek sinar ko se icham chamba se kana yawri March 6 24 the phone wa pau amada kari I get the police in the valley are heavily ethnicized with barely any representation from Kuki Jo minority hai Kuki Jo community hai de Kuki Jo community ni sinani de minority ni sinani aro moina khangbo ale si matam du da Manipur tampak da Imphal tampak da Kuki gi police ante like hai si sing the so many days ahead tang thoro khram de lai wi aro na April gi tang kun ge nipan da khoi gi 2023 April gi tang kun nipan da commando si withdraw to hon ro ne nam na moi de tang thoro pani ai khoi gi na lai bu ngam ne chin je gi ne moi ki je da adu community sing di khoi gi yam theng na set li da hujik su ai khoi na irang mar khite yam haining de bani some officers Kuki officers Imphal da office kari akhoi kanam ta moi de kasu disturb to de sigi pot myam si amata udana khoi Manipur government ji na kari gum khara matam jan ta hu de bu do khoi su yai mana action ji matam jan to biram ga di hai do adu hai de da irang ji de yakshan biram de di hai bo hai sinam ji di khoi su to ning de irang da Manipur government yawi na tra yaw de do after thorough inquiry tor kan da inquiry committee nu putho kan da modu hai ga dong ne khoi na hai su ngam de min hai su ya de ngam de masidi evidence later de hai ya da bo po ne bo khang de bo po ne bo government na thabak to do khoi su ngai asana policy mafum khara da maiti khulak da asana pol lai ya di ha jawi khara na thambi ha jawi Kuki gi su dum jawi sidi kai gum tho ga di mai narrative su tonga do am la khane ba area ya du gi asana pol mayam ma na khoi maiti mayam su kan bi rai Kuki mayam su kan bi gi hoya res moina disturb to dana khoi gi mi kan ga do su nam apon ba dum bi sidi dum tho ga ne ba ana sigi narrative si fully khangbo wa la ga sinari bo wahi bata sing jida government se ta hen sa hon mane kharang ko chon hon mane ba ar government sing do pakan da makok te gi maton ba sang na si duk jar ko ya ne ba moine I ba editorial hardly 1.5 year ga ku mudane ba yam sang de ga sai oja fran hai ba da kirang slip up tang hai ga dra page ama khren ba do page ama khren ba do gi area do ne page na te hai ba da sai gi ba hu da ba do ana yam tin ba ken ne ba ada live poti ekhoi se kano haine dana sit in protest ba police na tangai ba matam da khoi gi police la ina tanara phu bu ekhoi na sinaba lon da police na khoi gi kari hai tare wakat me phom bham ba sing do tangai re ni cham ni bi mo da sa san phu bu dong na ta la ga phu re ba hai ma sinar ga di ekhoi ni intention am yaw I re hai bu ne ba sakmana na sigi wahi ji sinar ga kai do I biri no hai du ni da okay na sai Mizoram gi da khoi refugee sing ji taram no opi khopi machin na obigi haiba du ke sukai de Mizoram government maming pande si misar adun haiba pande Manipur du opi di haiba ya ba manu wok to maram du di mayam le gre kano athong ju hai gre di oja baran ju hai gre wok to maram mayam le ba maram di ngarang nan MLA laishu kai shu na hai du anu bu lai ba mi sing du na han gi mi sing gi bo phubi bu chai bi ba happy bo bo yaw e hari do khundale jaram mi digi moina masing yen adu ga di sigi issue mon lai bani na moi ji welcome to the bane ba aduna welcome to du kai no moi no kangnam chum na le jada ba kangon kai ba gi ni kangon chum na le ga di khoi refugee ma da pifam to ko status pi ga ni ma du khoi state ki na te center gi ma thong ni masak khang tok pa adu moi phajan dham ba tan thok ki ba na tra in thok ki ba state na tong ab de center to ga dong ne ba adu bu moi le film du da khoi na makha ta na le ga di ekhoi di hena khudong thirakatra hai bagi akiba ma khoi faudab din nate ba marandi sai thabiri dun laga as a refugee karai dro ta sala lai ga do mo da khul ta sala lai sala ga di ekhoi gi kano da akai bala idana demography da kari idana adu gi opportunity da na simu posi yokshala ba dei ni welcome to du adu gi ni adu bo moina khang da ne iraga su ga su kai de ba sinai bo wahi wata do di personal oi ba ada yam intentional oi wahi wata yawu du mak ti ta hon janing de na main tham